I ja hoću da idem na Bajoneov koncert i to svakoga dana od 27. do 31. maja u Sava centru. Bajonea će pratiti grupa KUM, plesni studio Natalije Ivica, gimnastičko društvo Palilula Soko Štark, balet Narodnog univerziteta Vladimir Dujić, dance studio Iva, hor osnovne škole Banović Strahinja. A bit će tu i gosti iznenađenja. Prodaje ulaznica u svim osnovnim školama Beograda. Prihod je namenjen specijalnoj osnovnoj školi Dr. Dragan Hercog. Beosoft, više od video igre. Super Nintendo. Dovoljan razlog kad dođete u Beosoft. Britinski klavitet Adis za vaš baštu i dom. Zvanični zastupnik Komerc Sistem Beograd 652-399. Prvi hit film 96. John Travolta, Christian Slater u filmu kultnog režisera Johna Woo-a Slovljena strela. Poletite i vi. Export Import vas poziva da pogledate Oskarom nagrađenu Susan Sarandon i Sean Penna u potresnoj drami Mrtav čovek hoda. Novi thriller braće Coen, Fargo, sa ovogodišnjeg Kanskog festivala. Čudovište iz Loch Nessa, ali ne onako kakvim ste ga do sada zamišljali. Potragu za sopstvenim identitetom u engleskom thrilleru godine Amater. Senzualnu i beskrupuloznu Lindu Fiorentino u thrilleru Poslednje zavođenje. Dobitnicu 2 Oskara Jodie Foster u dirljivoj drami o devojci iz divljine Nell. Još jednog Oskarovca Richarda Dreyfusa u ulozi profesora Hollanda. Jean-Claude Van Damme i Rogera Moora u spektakularnom akcionom filmu Izazov. I sve to u Domu sindikata od 1. do 8. juna. Na reviji M-Export Importa Finski hitovi leta 96. Karte u prodaji od 26. maja. Kao prevodilac stalno sam u neposrednom kontaktu s ljudima. I jako mi je važno da uvek imam svež dah. Zato stalno sa sobom nosim tik-tak, svuda. Jedan jedini tik-tak sa ukusom mente potpuno mi osveži dah. A ima samo 2 kalorije. Tik-tak mi uliva dodatno samopouzdanje koje nam je svima potrebno, ma gde bili i ma šta radili. Mnogo svežine u samo 2 kalorije. Za nju su svi govorili da je senzualna. Samo malo njih je znalo da joj je duša otrovna. A za svakog muškarca koji bi joj se približio, bila je pogubna. M-Export Import vam predstavlja Lindu Fiorentino 5. juna u Domu sindikata u filmu Poslednje zavođenje. Pez, super ukus, super zezavica. Nove Pezove igračke. Sklapaju se, menjaju i kombinuju. Super fora, Pez bombone i nove Pezi. Good morning. I like your alarm clock. Srđana Dragojevića. Uskoro u bioskopima.